Why take care of him, but not me? Pam dal y lawer, ond nid fy ni? Pam trin fi wahanol? What happened? Wild? Ifanc? Ran? Why? Os ti'n teimlo nad wyt ti'n gysylltu, not connecting, not belonging, ddim yn perthyn ar dy ben dy hun, atgoffa dy hun o dy wreiddiau. Come back to your roots.